Bapak Daniel P itu ini dia bajan bertimta. Ini di Mirinda mah Mistina film Junam. Ini di aktor Junam. Dan itu karena ini kau isipang jung Mirinda mah aku lu baik baik kamak film batnya kai. Angkan bagi baik batnya. Ya kapur baik Mirinda Iwan gaya tu ka Iwan le audition ni tu ka film Bainong. Dengar lah hatu kau ngadi aktor tu ka film ini singong lai ila sajid kan benar aktor. Demi Iwan le audition ni tu ka film. Dengar ngai kena tahi hakani ka hak tu ka film mah. Hak tu ka audition ni tak dah long beda pinap. Na plan gitu barabuan le audition itu ibet lagi ni. Teka problem yang producer jom ba bisi walang atu bisi yang ba yang ba ni ngimna ka banshim meeting na marba ikam ikan ilong gentei baru spa mo ilong karyam ga bet ilong mi ko berta ban akduk atu film nama dan ka aktor duk ma yang geti te mi long ramo long ranai ikna plat acting na ma na banshim na marba long classic long stylish ma dem nu mi hap le karu na tau ijit mo yei bai. Hak tak kadang ngapa kan hapur bang iya gitu kas kayak tu kas clips audition orang ngan sim dah film Junam kan lada iba interaction dengan sakot dengan film Junam kan nang kata ni saya kendu masa phone ini tengok ngaya kendu kan tantang ini ya rekam tentang ya kendu hari nak tempat Kecil ayu tu bapi ya chat ber ini. suki gitu bakal ayu lagi wajan be Oh, wajan baik. Kan itu mana show wajan baik balik kan ketika fast kasih kontroversi haka ni hamil layan. Pikir bapi kan? Pikir bapi. Baru lagi producer, baru lagi beli, kaya agen jika tu kaya producer berli jika tu dijual, kalau minta apa kalau buat so many long issue tu kan lagi berem kan. Bagi producer baru kaya lang haju kaya makan tu film kalau minta kilo agen jika tu gaji buat kan. Apa tu nilai jalan film kali film ni. Tu bakal hit pak. Kahit pa. Dia lembak film Junam ni bang isa ya poi hadu bercina gini ni film enta isa yo bande ke